جا كسلاف الوبن تماشاوان بريز بولتنا ساعات شاشة طيبة بروجافاي كردستان وسوريا دس بيدك وافجي جرينترين سرنوتشين وينا شاندك جا هفيمانيا نشتيمانيا هزن شورش و اوبوزيسيونا سوريا بشانده تايبتي امريكا و سوريا جويا ایرو گرا چاران جوینن کمیته دستور سوریه پیش روژه بداوی هات. ریوبریا پیده دزدانین سر 20 مالین ولاتیون کرد لباجار حسکه روش آوای کردستانی. امریکا دبیجه توریه کدن جبلی چارەسەریya سیاسی لپیشیا بشار الاسد سروک رژیم سوریه نینه. دوباره سلاف تقینا که نافچه جندرسی عفرین روژاوای کردستان هجان ده انجام ده کشتی و بریندار کتن ایرو روژا اینه جندرسی بومبای که چاندی تقیا ده انجام ده جماره کس هجان خواهج دزدان و بریندار جی کتن رودان تقینا لباجار و ناحیه عفرین هر دموده مکتین رودان ده انجام ده سیویل دبنا قربانی و زیان مادی جی به ملکن ولاتیان دکه ایرو جوینن کمیته دستور سوریه یا پیش روژه لجنیف پایتخت سوئیسرای بداوی هاتن به آمدبون هر دوشان دین هفیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه و رژیم اسد گراچاران جوینن کمیته دستور سوریه یا نو لجنیف بداوی هات دوان جوینان ده هر دوشان دین بجدار مجارو بابت انگریدایی به پرنسیپ ناسنامه دستوری گوتو بیش کرن هروها دوان جوینان ده اندام کمیته دستوری اپوزیسیون سوریه هجمارک پیشنیار درباری پرنسیپ دستوری پیشکش کرد به سرپرشتیان توینی گرتی گراچاران جوینن کمیته دستور سوریه یانو لرکفتا سی مجدار لجنیف پایتخت سوئیس را دست بکر و ایرو اینه رکفتا چاری برچله بتاوی هات. به آمدبون اندام دسته سیاسی هفپیمانی نشتیمانی هزن شورش و اپوزیسیون سوریه عبدالله گدو شاندک هفپیمانی به سروکاتی دکتر نصر الحریری دگل شانده تایبتی امریکی و سوریه جویل رایبورن جویا او جوینا کو هات انجام دان درباری کاری کمیته دستوری هروهارو شاروشالات فرات و دانستاندن کردی دابو جبوکو ام زیدتر درباری ناوروکا جوینا هفپیمانی نشتیمانی هزن شورش و اپوزیسیون سوریه و شانده تایبت امریکا جبوی سوریه بزانبن نها میوانداریا اندام دسته سیاسی یا هفپیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه عبدالله گدو کریان هبایی که راست دبلیمت به برز عبدالله هفته ما تباش به گلکی بخیر سرچاوا برز عبدالله بریکو ام درباسی نواروکا جوینی ببین اتخوازم و یکیشتا بزانبم جوین لسر دخوازاکی بول سر دخوازاکی هات انجام دان و هر دوشان لسر چه آستکی بو اشکی و که پیکت هات نابرا امریکانا و خلافه ده یعنی برنگی دوری که نزوده بو گری چند مهابو بسامره باطق ها بکر سر دوزا آلی امریکی آلی امریکانا ده جبین به سروکاتیا دویل رایبورنو دنگی مبادره ده دنگی تزلال برز عبدالله ام باش دنگی تدبیزین کرم بک ده باشه جالی امریکانا ده شانداوا به سروکاتیا جول رایبورنو و جالی ائتلاف به سروکاتیا دکتر نصر الحریری بود ام پرساته باش برز عبدالله اما درباسی نواروکا جوینه ببین هون اللي قال شاندي تايبت امريكي بو سوريا جويل رايبورن جويان اگر تشمر بيجه تشبابه تشمجار ين سركو برينج دوي جوينه دهاتن غوتو بيش كرم بهتري سر چرا وستيا دواري امبيجن يعني هلوستا امريكي ريجيمي بگشتي بمبيكرن اوي ادوا درباري امبيجن لجنه دستوري ونشترك من جنيف ببن اساسيا درباري گفتگویا کردی
ويعني روشا روجلاتو باكوري سوريا بجشتي بيتر السربان بابتا باش تقوت هون لسر هلوستا أمريكا ج رژیم اسد هون راوستیان هروها لسر روشا روجلاتی چمی فراتو دانو سندن کردی و سرباری کمیته دستور سوریه یا پیش روجی اما بین لسر ددسپیک ده روشا روجلاتی چمی فراتو دانو سندن کردی اگر ترونهیه بخسر و مجاری بچرنگی و اف مجار گوتو بیش کرن من بهتر و تکزی لسر چکر هلوستا امریکا چبو ددسپیک درباری دیالوگا کردی دیتنا رایبون دخست کوج ائتلافی و پشتگیری اوی دانستاندنی جبرگ آرمانجا امریکانا سرطه اول يقبونا اوبوزيسيون سوري دي وجه رژیم دي او هر بيجن اما ارمان زما يكيتيا اوبوزيسيوني وامكار بالري رژیم كان بكن وفشار وباشي خو لسر رژیم خرط بكن برسفا فروكي خلافي قوت يعني دستوت جمال نقلكي زلال بو لسر شاس لسر تزمينيه اللي بيشتي كماناس كر جي امريك شريطان غبان تلاف دي ام انه يعني شيء قوي كفتو التبي هي ما تبيدين الدنيا وليه يعني وكي انجمن الاجتماعي كردي طرفك جي ام بستراسن هي انجمن كو برجنديه شورشا سوري سركن الجمهوريه كي جبروي كي جي ام انه خد بينن وقت بشدير جي اوي ديالوجا كردي باش بريز عبد الله اما بين سر هلوستا امريكا درباري سياسه رژیم اسد و بيجن كوميتيه دستور سوريا يانو ايرو قرا چاران ج كوميتيه دستور سوريا بداوي هات اگر تشمر بيج يعني بچرنگي اف مجار هات گوتو بيشكرم بتايبتيكو اگر بداوي هات و ام بيجن تانجام دسخواناني و اف اگر لسر انجام بيجن برنسيبن ناسنامه دستوري بو چاوا هات شروع کرن چاوا هات نرخاندن بله يعني رژیم براستي ما او بدني خطي اگر بالرژیم ده ديجيتال خو بفكر الرژیم باورياوي بروسيا نافنتوي دربار سوري كشناي ونبي امبيجن بريز عبد الله ازي اخفتني تببرم اجبركو دنجتا التفت جره دنج بد جره دوباره باجرت هندكي دنج تليفوني كم بك باش كرم ولو باشي كاولو دنج بلي كرم بك ولو باشي تمام يعني رژیم روسيا او آنية لسر مسايا گفتگوی بیدی خواهدی رژیم نکاره دانه اعترافی بک پروسیا نافدولتی درباری تصدیق سوری بیگ بگیره رژیم رودا بو هاتی افغان تاراجی خود درباسی مواد دستوری نبوی هر لسر فرانسی پادده جاره که يعني امبيجن مجارة ترورية جارك بين مجارة ترورية سورية دو بيتر لسر كا ديتن درباري كسي جداكار يعني انفصاليات هي هر بخوازي كو درباسي بابتا دستوري بالدرب كيرجي لبه تي فهم كرن او دخوازي لسر وقتي بليزي لسر دمي بليزي وبگهین 2021 هاوینا 2021 وبگهین البجارتنا سروکاتیا سوری و هیدی جی دبر دوار لشکری د جوخار سرکفتنا پیک دینی جبو به امر الواقع و دیساجی بشار الاسد
دركبه بسروكي سوري وخلق ديساجي دام بيدان بي بكل وبيجي بوسرو باش تبيجي بفشار روسيا رژیم اسد هاتیه سرماسه رونشتی و دانو ساندنیت باش يعني پیشنیاری و چبون جشان دا امریکی ره هنو کوشان دا ائتلاف و چه پیشنیار کر جشان دا امریکی ره چه درباری کمیته دستوری و بگشتی جلی سر مجارین کو گوتو بیش کرن ديتنا ائتلاف ده دوست اخر حلفاء اخر وك امريكانا وك لايان دي بيجي انه ايرو نتوين بوي وهزم مازن الدنيا ده قرق لما ايدي بتجرين ابليستا كوريجي وخلفاء وحتى روسي دخوازي يعني وقتي درباسكي وهيدي بشار الاسد بك امر الواقع فيش يقول سركفتنا بينه قلت انه قرق بينجابو به ما هي كده وك ازمونه كيف وفرصتها داوي بجريجيمي اگر درباسي مواد دستوري وقفتوغوي نبي ايما وك ائتلاف ام ببيننكو هيدي ام بفكرن ام دستلاتيك الرواء دي اوان هريني بو حكومتها دمكيتي دي حكم دكي هيدي خرطر ببه وآلية كيدي بيجي لسر كرتا البجارتني ورقة الانتخابية جي بيكرن ام كاربن وك ائتلاف حكومتك ويدك رواء و 5 مليون ايرو الاوي هرمي بيجي 4 مليون للتركي بيجي للبناني والاردني والهرم الكردستاني او جي حجمارك مازنه والاوروبا يعني زيدين نيفي ولاتين سوريا جدر بي سوريا بيجي ومروف كاره يعني بروسيا هالبجارتني الانتخابي الويدري لدارخينه وتكاربه وك منافسيه لسر الرواتي شرعيتها الرجيم دكتور تكاربه هيدي شرعيات تسي الرجيم دارخينه ويعني امبيجن خلكير تبدا جيبدو خياكرون النماذج في نتوين يكويرك وانه او وك تماشدك الرجيم بالبيكرني الرجيم انه اوبوزيسيون سوري نما كاره ببنجرينه ونما كاره قبول بك ابي ببيكرني او يجي هيدي لسر او خاكا ودستي ويدي او جي كاربه دسلاتيه كيلويدري بدارخينه داوين برسار بريز عبد الله هما هنگي وكاري هبش نابرا وهن وكو هبيمانيان اجتماعي و امريكا تبيش روجي داوي تشبه وي بتشرنگي به وني تشاوا هما هنگي نابرا هفد بكن امريكي ديتناوا او جنابين لجنه دستوري تشتكي يعني قال لك جرنجه دبيننج دريا سزاي كل سر ريجيمي هاتنا سباندن وبتايبتي سزاي جير فيجن قيصر او ريجيم وهيدي ب يعني قرب تسليم به جبرج ايرو ديان وخستاري بودبينه او كسل تجدير جير وك روسي وايراني نكارن وان زيانا جير داغر شونا وازيانا وهيدي والريجيم خبس بير بروسيا ناف دولتي وكافا خبس بير بروس جخوا يعني حكم نافيتشي سلة هيئة الحكم الانتقالي يعني دستيا فاغوهيز وامبيجن ياد دواجي هالبجارتن واسسيا لجنة دستوري اوي كارب يعني اوبوزيسيونا سوري وكارب بيتر سركفتنا بيكفيني وتلاف جي بويرنجي ليدنر وزكارن بيجن دستيا قفتوغوي يعني هيئة التفاوض بالمعارضة والقوى الثورة السورية أو جبويرنجي ليدنر جي مها بيد ويس يعني سري أبي مسألة فشك بيخويا كرن اندام دسته سیاسی ائتلاف سوریه بريز عبد الله قدو ایروت میوانی مبول سر به بابت زور سپاس لسر آخفتن انت لگل بلندبونا دنگان جبوی بردوان بونا دانوستاندنین کردی و گهشتن به ریکفتنا یک جاری پکک دریا دارو دستین خواه توایا هولین خواه خستنه گر دا کو دانوستاندنین کردی ورنه جناب برن
سرکردهین پیده دریا لیدوان جوداوه گلک تومت آراسته انجمن اجتماعی کردی کرنه دبیجن کدان وستاندن کردی گهشتن ریکه گرتی جالی خواه برپرسیارین انجمن اجتماعی کرد تکز دکن که جبوی برجواندیا گشتی او آمدنه جبوی بردوانبونا دانوستاندن کردی تکز دکن که جبوی گوهرتنا تیما امریکی یا که سرپرشتیا دانوستاندنان دکر دانوستاندن هاتنه راوستاندن مظلوم عبدی ده هفدیتنا که تلفزیونی در لگل کانالک سر بپککه و گوت پیشوچونین دوره به گشتی کم بستاوی پیشوچونین هریما کردستانینه باندوره لدانوستاندنین کردی که چکدارین سر به پیده و گف لمالواتین پیشمرگین لشکری روش کرن پیده جبوی جناورنا دانوستاندنان لشکریان 4 جاره کدن اکتیف کرد. تماشاوان برز لسر وی بابته لسر لفو تفگرا چکدارم پککه یا ویدا و یل روشاوای کردستانی و داوین دخویانین بپرسیم پیده درباری دانوستاندنین کردی کود دبیجن دانوستاندنین کردی گهشتنه ریکه گرتی بلاز وی بابته لگل میوانی خو برز سلیمان حسین اندام دسته سروکاتیا شپیلا پیش روجا کردستانی گوتو بیش بکم نها لسیده ارکیب مر آمده هفدامات باش به برز سلیمان دست پکیده تلف و تفگرا چکدارم پککه دما داویه ده لروجاوای کردستانی چاوت نرخینش رواتک برگی سپاس بو قنال آرکه سلاف هزار سلاف افده فد دامه و راستی سلافین گرم جبو قنال آرکه دنگ کردستان سوریه یعنی خودی پروژه نتوی پروژه کردستانیه از گلک سپاس دکم و قنال همو اندامه وی یعنی براستی یعنی گور خواندنا ما تفگرا پاکه دا کردستان سوریه دا یعنی وقت خواندنا من جویرا جیرا تجارا یعنی پاکه نهاتی یعنی ریکفتنا تشتکی چیکه یعنی پیاده نوک حزب سوریه دا از بجابه کلید نیرم او یا منظمه ریخستنا که ریخستنین پاکه پاکه مشروعی وی سالی حیشتی و دیار دست بید که د 4 پارچین کردستان دا دخوازی پروژه کردی چی رنگی به بیک ببه یعنی لیبراستی یعنی نجارا یکمینه نوته وی کاری دکه یعنی گاوا که ام وگرن پاشتا وگرن د سالی حیشتی د دیادا حتی نها بدها یعنی سرکردین پارتین انا کسب دست وان ترول بون یعنی و بحزار انسان کرد بتمن چوک 15 سالی برای وان دان چیا و کسی که نظام بود چه کار بکرا و کار نکرن ولكن وللاسف الشديد يعني براستي ما وك يعني انا كسا يعني مثلا ما حرتشت يعني ما جوش بو بروجا نتوي جبو ما في كردا يعني امي في ودا ينستانو تشي به جبو ما في كردا يعني جبو كارنا ام بيك تشتي باش ام بيكون خلقي ما داخازه خلقي ما بو يعني لبس امزانن يعني حطانها سركردين ما دو زنداني ويدا هنا يعني حتى انا يعني اويا وقتی چه تصریحی بدن چه گوتنی بدن گوتنی وان يعني هگر کسی کی روست به کردواری بفکره و هنا کی قراءه کی خوشک واری کردستان سوریه را چه که يعني نيف قاذا كيوان ولا الشبرة كيجي او نا بيشتا نابيجن نهائيا وجبار يعني هاجر خلق زانبه وخلق همود تماشاوي كي يعني حطانها مثلا سرکرده مد زندانی واندانه گند خراب کردن خلکی بزوری داره دردخینن باش يعني اجدما كو رژیم اسد نفچین کردی ردستی پیدا کرنه جوی دمی حتی هاد من فکرنا ده بردوامن تعدا یک مزن جهاندنا ولاتین کرد لروجاوای کردستانی داوین هنجی کریاری وان بردوامن لی جبوی بردوام بونا دان و صندرین کردی امریکا فشار ل پیدا کر کلش کریان نچاری راوستینن و هات راگرتن بو دمک باش نها پیدا جاره کدن لشکریان نچاری اکتیو دکه افیک چش رو وجرتی کرد عندما کو لشکریان نچاری جاره کدن اکتیو دکه اف نشانات چیه؟
از يعني من يعني قراءة من هناكي أمريكان قال لك نا جدينا يعني هاجر أمريكان جدي بين كان وان ساعتك كده بدن هالك يعني أمريكان خوشك زانن يعني إنه هنا شدكن يعني هناكي أمريكانا شافي خوا السروان قرتيش بر أو لشكركي بلاش أمريكا لكاردك يعني أوا تيناس كرن مرتزقة يعني مرتزقة أمريكا يعني مجانا جا أمريكا لكاردك أمريكي جويرا بروجا وي جرينجا يعني الجامعة نه بروجا كديمقراطي وما في ملة وراس نوار بيكونه لجاوي جرينجا برجواندي أمريكانا وانا جهاتنا لسر عرضه برجواندي أمريكا بيكتين نه بس برجواندي أمريكا يعني چهار دولت هانا کو کردستان خستنا بندستی خو پروژه وان جوانا بيكتين يعني دورها پیاده غرفه طاری دا بريارة دستینه يعني غرفه طاری يعني دس قنديل ده قنديل غرفه طاری دا بريارة دستینه جوان رد کرد بی ونه ویکاری بيكونن يعني فاوناتين وقت ویکاری عسكرينا تشارج هدف وان يعني كردستان السوري فالا بكن جملات يعني غايات جي كردستان السوري فالا بكن يعني جبر او يعني و او تبرير دكن تركيا را تبرير دكن ريجيمي اسد را تبرير دكن انه همو اطراف ورن اطراف ترور ورن درباسي دورن كردي ببن يعني اونا وباكاكا براستي يعني از دبيجم يعني هناكي جماعتي خاصن ام تشكي چالاك بن يعني من بيشي كرياري وي ام بسكن يعني هاجر ام بيشي كرياري وي نا او ناكن او يا برو بيش توا ورا سكن عندنا يعني دبي ام چالاكيا رابن چالاكي هندر جاده دا يعني ام رابن يعني قال لك انا تين جارنا خقانا دكن دبي براي كرد يعني ابا نبرت يعني ياك هاتي ما فيتا بيكتبه مالا تخرب دكي چاو برايته اگر تشنو هاتشي ببه لجادا كردي جالي بيدي به ورن قرتن ورن نفيكرن ورن يعني بيجن ورن تهديد كرن نكارن خلكن روجافاي كردستاني بازادانه باخذن يانجي لدجي بيدي دركبن افتشتك واقع هركز زانه باش اما بين سر داخويانين بربرسيارين بيدي دما داويه ده شو الدار خليل به بيجن فوزا يوسف او جي عندما دسيا هفسروكاتيا بيدي دبيجن دانو صندرين كردي جهشنا ريك قرتي تبيكو ام بيجن هردو الين كردي لسر ام بيجن اليه سياسيه جهشنا ريكفتنا كي د لسر لي بقرب لنديا كردي جي الهفكرن اليه اداري جي الهفكرن چمانها الدار خليل به فوزا يوسف به دي سالوان خالم فتگرن تبيكو ريكفتن لسر چيبونن ونها دبيجن جهشنا ريك قرتي بس يعني أذكر يعني أرمان جوان شيء خوازن بكين شيء يعني يقول قراءة مدى يعني أونا ضد طرف القلوان هنا يعني الطرف خازه هنا كي ردوخ بكي جيبو أو طرف يدينجي يعني أوجي يعني بريارة خوش قنديلة دبي يعني بس أو بريا طرف يدين هنا كي خازه نرماي بكي جيبو يعني امتيازات يوجد أسوي نارن يعني والطرف هاني بأشك دانك أو طرفاج بلي ناخذ النهائية لأنه يعني أو نا الهدف زانن إنه تشري كفتن شيء به ريكفتنا هانك وشيء بداوي أو ريكفتن تنبونا ونايا يعني جبر إنه ريكفتن شيء بن وبقي داوي تنبونا ونايا جبر خلقك هي نهاب تبعي كرسان السوري سدي حيشتي يعني نب أفكاري ورا نب داخازي ورا لجمج مشكلة وقت يجي كرم كري يعني مجبورن داره شوي بتهديد أو خلق راوستي خلقي أو يعني از باور دكم يعني نها مثلا هجر ريكفتنك شيء به هجر 10 لشکر روجاوا پیش مرگه هرن و 100,000 خو بده کیلک وانایا يعني خلقك تفايج وانا راضيه يعني ايه كهان نهاج خاكر كري جبو برجواندي خا يعني خلق مجبور يعني خاكر كري يعني لكن از بيجم يعني داوي كرنا اتفاقي لان آلدار خليل زانه وفوزيه زانه يعني سركرداي وان همو زانن اف سركردانا لانه هاتنا تشيكرني وان بتشيكرنا استخباراتي ريجيمي مجرمي اسد هاتنا تشيكرنا نب
لسر پروژه کردی هاتنه چی کرنه یعنی باش برز يعني تبي بريفتشونا دانو ساندن كرديت نبرة هردو آليان دو كومنغوت لسر قالك خالان ريكفتنا لحتناها جبرتش چارنویسا گرتین سیاسی ين انجمن نشمانيا كرد سوريا نهاتيا ديار كرن نهاتی دیار کردن جبر یعنی آنا از یک وگرم پاشتا اولا اول داینستاندن ناکن هگر امریکان تو نبن داینستاندن به اشراف امریکانه هگر نه انو زانن انو ورا داینستاندن ناکن یعنی زانن ترکیه البر سینورا زانن یعنی وضعیوان دربه که دیچه یعنی مشترک بود او دفع امتیازات خانه که ناخذ بردن قندیل جیوه تشتی زانه یعنی ولكن يعني اونا يعني كاسين هانا سركردايا هانا الرجال وان قرتي يعني نديار لانه قال لك هانا رياضتي رجيم اسد كرنا يعني وقال لك هانا جبركي تصفيجي كرنا يعني فنما الجمون لانه تشاوية قانون تنا يا تشتك تنا يعني مثلا الجمون بروجي تنا مثلا انه اف زندانا وانا تيدا 5 ساله 6 ساله يك بمينه محكمه بشتي محكمه دركه يعني الجمون محكمه هي ونتشتك هي يعني تا چت که زندانه و تا یکی شفانه پزه خانچیا که یعنی تا سروی حبسی او دکه يعني اير سر حبسه بخواب بيكون يعني استخباراتي اسد يعني جبر او وكيل رجيم اسد مجرما يعني بل. او وكيل وينه فنكارن اشكره بكن او بكن يعني باش بنارينا تاهل وستا امريكا ويتش بدما كو بالبرسيارين بيدي دبيجن دانو صندن كردي جهشتنا رياك قرتي تبيكو دانو صندن جهشتي رياك قرتي انجمن الرسمانيه كرد لسوريا دبيجن دانو صندن وان بردوام لجبو دمك كرد هاتي راوستاندن راست او جيج آلي امريكا هاتي راوستاندن نبراستی انجمن اجتماعی تیگیشتی زانه يعني مثلا داینستاندن بريفا دارن يعني بس ولكن هين امريكي نگشتي آستی يعني دورغه انه في چاره سيري بسري بك يعني وقت ناتيه يعني وقت جرا يعني لازمه او وقتها بس توقع كان بركي 2 سال 3 سال ديجي هين هره فطالما امريكي يعني هين نگشتي و داويه و بروجي كي دون مماطله بيا يعني وكا عربي مكانك راوح يعني بنارينا تا ارمانجا ببرسيارين بيدي دما كود بيجين كهشنا ريك قرتي وهاتي راوستاندنك والهفناكن يعني ام كارم بيجن ناخوازن هردو آلي بگهن ريكبتنك گشتي يعني جي بوشمان بونين سرخالين كل سال هف كرنا لا بوشمان بونا وناخوز بالاصل بگه هفده ابدا يعني ليش منشترى يعني دسبيك يقول هاجر او بخاز دزانن قرية كفتن بقي سري تنبون وانايا يعني كوك خاندن كوك تحليل مشروع يعني ريكفتن شيء ولو اونا يعني اداره وتشتي حكم دار تشتكي اللي بس داويه وانتي يعني مثلا يعني وين نفسك لجم خلقي شيء نفسك لجم سركرداي انا كاسي شيء كاربن كار بكن بارگه انا کسی مثلا انا کسی بارگه خدا جواتا چی که در که ودنا خلقی دا جواتا چی که بس ولكن ها بروجنا حمو نشاطا و سرکرده تینا تهدید کرن يعني وعائله کسی زارو که وان پیش مرگانه لحریما کردستانه پیش مرگی روزن 7 سال وان پیش مرگانه خدمت وان جبو ما في ما يجبو كردستانه يعني دا بنا پیش مرگه يجبو چی کرنا کردستانه يعني فاونا دارن روزانه خدي وان تهديد دكن يعني اغراءات تقديم دكن انه دبيت زاروكي ودف پیشمرگتی بردن اما يعني وجوه داري هرن يعني قالك خلق بفيرنجي تهديد كرنا قالك كسي سياسمداري هانا بيكاتي جي تهديدات كرنا يعني باش يعني بريز يعني امكارم بيجن كريار وكارين بكا كيلو روجافاي كردستاني بجويدك وكو ام بيجن رواندنا زاروكان يتمني وان بتشوك جاري جوان شورشگريم بسر بكاكيفن ها اكتيف كرنا لشكريا نچاري دكا بيدي هروها بيجن بربرسيارين بيدي دبيجن دانو صندن گهشتنا ريك گرتي امكارن بيجن كو افكريار در انجام پیشوچونن هريما كردستانينه يعني پشتي كو ريكفتنا شنگالي هاد بجي كرن بيدي كريارن خواتون تركيا لروجافاي كردستاني وان كرياران بجيتك يعني او نتيجه بيكي اري او بها عمليا يعني جبار يعني غايتي يعني بيدا نغايته وي روجافا تانية
يعني غايتها PKK انه كردستان چاوا پیک ببه يعني هاگر دست PKK در که هیرو تخازی هولیر خراب که يعني PKK مشروع و خراب کردن حریم کردستانه يعني دنيا براستی از دریا قناه ورا از گلک اسپاسی حریم کردستان اتکم و سروک کاک مسعود برزانی انه اف در فد دای مچار پارچی کردستان و امبیرو کار دکن در حریم کردستان پیشگیری مت کن يعني فاف خطری لسر PKK تی شکلاندن ابنا حریم کردستان حسن هر کی سر ایوانای پیشگیری ما همو تبعی پارتین کردی کسایتین ریخستنی سیویل یعنی جبو پروژه کردی پیشگیری بی بکن یعنی نجبر جوانتیا PKK ریال فPKK پشتی او ریکفتنا لشنگاله هات چه کردن او نات خازن برو يعني خرابي الورجي بكن والفيريجي بكن يعني براستي بس هنا كي لكردستان الفير يعني هنا كي پیش مرگه هنا آسایش هنا هیزی وان هنا هنا كي قواتي وان هنا مثلا چک دست وان دي قالك نكون آستنگیا پرچه کن خرابي دكن بپیشگیرا رژیم مجرمي ايران بپیشگیرا حتى يعني PKK من خلف الكواليس بتركادا جريدايا يعني بيكاري بالشار دجمنا ضغطي جريدان لأن استخباراتي شار دولتا أو تشيكري يعني بله برز سليمان داوين برسيار در انجام نتائج سياسة PKK لروجافاي كردستاني كو بجيد كاوي لسر ملت ولسر دوزا كردي ويتشبن كورينا ريناتا اي والله من اشترى يعني جو انه راستي يعني كرياري وان قالك زورني قالك زحمتين بس يعني ما ونتائج شبه نتائج وي خطيرة يعني براستي يعني نتائج وي خطيرة جبر يعني أوه تبرير بكيا يعني مثلا دفري هانا ماي مثلا قامش لو ديركو أو در يعني مجال بدي مبرر بدي تركاجي بدا يعني أفهزين هانا أو درباس بن يعني لأنه يعني بياده بخوافي كاريد كي هاگر دست ويدا نمينه دبي فانيدين استلام بكن بس نا انه انا كسا وزانه انه نا انا كسا وبيشجريا هريما كردستان وريبازا نمر برزاني يعني او قبول ناكن يعني بياوي يعني فاز دبي يعني وين نتائج وي خطير بنا يعني راستي يعني بله گلک سپاسش بوی میوانی می استودیو برز سلیمان حسین اندام دسته سروکاتی شپیلا پیش روزا کردستانی ایروت میوانی موزور سپاس سر آمده بودن. گلک سپاس بو وجی دیسا دوارت کم سپاس بو قنالا و کو افده فتج مره ذکر و سپاس بو حریم کردستان عراقی جی افده فتح خواتش ما تبعی پارتیم کردی و انا کثیره چیکری کو امکار خل حریم کردستان دکن یعنی. لركفتا بستودوي مهابوري ريفبريا بيدي دزداني سر جمارة يكخاني لقندواري باجاري حسكي أو جي ببهانة يكو أو مال سر بملكيتا دولتي فنا ريفبريا بيدي دزداني سر جمارة يكخاني لقندواري باجاري حسكي أو جي ببهانة يكو أو مال سر بأملاك دولتي فنا كود رصيدة ولاتيان أو ملكرينة بريا بهترج 10 صالان وبالجنامين وان ينكرينة هنا لركفتا بستودوي هيفا